nje kukwigisha artificial intelligence. Artificial Gasubiremo twumve. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Intelligence. Yego. N'ubwenge buke. Nyine urabaza akanya mu minota mike kagusubiza. Ubuzana amakuru aturuka. Aturuka he? Ntago mpazi. Amakuru aturuka aho iyi program iherereye muri Amerika. Nibyo. Amakuru aturuka muri Amerika. Kuko yubajije ibyakunaniye ubona barakubwira ngo buretse gatoya. Buretse gatoya nagiye nkoresha bakambwira ngo buretse gatoya. Ntumenye buryo bya bintu biza. Nuko ngo iyi telefone yawe itigenda igahamagara muri ubwo bubiko bw'amakuru muri Amerika. Warangiza agahita agaruka muri telefone. Gahita aza muri telefone. Ese amakuru ya WhatsApp abikwa he? WhatsApp. Byose si kimwe. Yego. Nayo abikwa muri Amerika. Nayo nuko. Na Facebook. Nageze nagakoresheje mbaza ahantu nakura mashini uko nkora imyunyu. Yego. Nakoresha imyunyu. Baza mbajije kagiye kampa amanimero y'abantu mumagara. None se ukabaza muri ruhe rurimi mura? Giye nkoresha Ikinyarwanda. Karagusubiza? Karansubiza. Karagusubiza. Nakabajije bike ntago nitayeho kukabaza ibyerekeye bihingwa ntago narimbizi. Bakunzi wa Mr Tech Rwanda, aba ni babahinzi n'aborozi ndi kwigisha uko artificial intelligence iri gukora. Nahereye kuri agronome muri kubona ngera no kumworozi akaba n'umuhinzi wabigize umwuga murara. Hari ikintu tubigishije cy'uburyo ufata ifoto y'umurima cyase y'inka ukaba wayibaza icyo wakora kugira ngo wongere umusaruro cyase wongere umukamo ubibonye ute murara. Turabajije tumaze gufotora umurima tubaza icyo twakora. Baratoye umurima dufatoye umurima urimo ibigori uwo muhagazemo. Nje kukwigisha artificial intelligence. Artificial Gasubiremo twumve. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Intelligence. Yego. Nuko ngo n'ubwenge bw'ubukorana. Urabuzi? Ntago narimbuzi. Ibuka akantu nagushyiriyemo ubwo nazaga mu kiganiro cy'ubworozi bw'inka. Ndakibutse njya gakoresha ko ngako. Uragakoresha ko ngako. Nicyo bita artificial intelligence. Ugakoresha nko bikimura. Nagakoresheje mbaza ahantu nakura mashini uko nkora imyunyu. Yego. Nakoresha imyunyu. Baza mbajije kagiye kampa amanimero y'abantu mumagara. Oya. Isa n'ugafungura rero nkubwira uko kitwa. Jya muri telefone ugafungure ndakubwira uko kitwa. Umbwire uko kitwa. Yego. Dore ngaka. Bakita reka dusubire inyuma somera hano. Ubona ko kitwa Chat GPT. Isa no bisubiramo. Chat GPT. Kitwa Chat GPT. Gasubiremo Chat GPT. Yego. Nuko ngo rero ubu n'ubwenge bw'ubukorana. Ubu usa n'uganira n'umuntu ugize gute udahari cyari ko ufite ubumenyi bwinshi cyane. Ikintu cyose ukeneye wumva mu buhinzi bwawe. Ngira nk'ikintu cy'amatsiko ukeneye mu buhinzi bwawe. Nkeneye ubuhinzi. Saruvuga cyane. Ubuhinzi bw'avoka. Bw'avoka. Aha rero niwandikamo ni gute bahinga avoka. Karagusubiza. Kakagusubiza nko kugira gute ubaza umuntu nka agronome ferine. None ikindi nimba ukeneye kumenya ngo avoka zigurishirizwa he urakabaza nabyo. None se ukabaza muri ruhe rurimi mura? Giye nkoresha Ikinyarwanda. Karagusubiza? Karansubiza. Karagusubiza. Aha, none ndashaka ukabaze ngo sibyo? Ese imbuto nziza y'ibigori ni iyi? Urakandaho ufite internet? Kanzanye ifungure. Yifungure. Ukandeho yego. Yego, fungura internet. Yego. Nangiye kwandika. Yego, imbuto nziza y'ibigori. None uransomera ibyo kakubwiye. Imbuto nziza y'ibigori mu majyepfo muri Huye. Aha. Ibi bimeze nk'uko ari kubaza
umwagoronome ubizobereyemo inzobere. Ni ukuvuga ngo amakuru kaguhaye nka 85 cyangwa 90% niyo nawe ugasesengura. Ibyo ngibyo byose nibyo niyemeje kugira ngo Mr Tech Rwanda afasha abahinzi kugira uko biteza imbere, atari ukuvuga ngo ndicara nkinge gakondo. Tugomba kuva muri gakondo. Numara kwandika urahita wohereza nikarangiza akagusubiza. Urabona ko noneho gatangiye gushakisha. Iyo kari gushakisha amakuru uritonda, noneho karayazanye ugahita usoma amakuru kaguhaye. Birashoboka ko ushaka imbuto nziza y'ibigori iboneka mu karere ka Huye. Dore amahitamo akuze gutanga umusaruro mwiza muri ako gace. Ibi bintu wari ubizi? Ntabwo nari mbizi. Ntabwo wari ubizi? Akada. Mu buhinzi ntabwo nari mbizi. Esa nusoma wumve none dusomere cyane. Soma cyane. Birashoboka ko ushaka imbuto nziza. Yego. Y'ibigori iboneka mu karere ka Huye. Dore amahitamo akunze gutanga umusaruro mwiza muri ako gace. Ubutaka bwo mu majyepfo. Imbuto z'ibigori nziza ziboneka Huye. Z reka ngusomere ngufashe. ZM 607. Iyi mujya muyihinga? Iyi ntimuyihinga. Aha, hari indi bari kuvuga 605. Mujya muyihinga? Oya. 403. Pani 53. Turayihinga. Aha, muhingamo pani 53. Ubwo icyo bishatse kuvuga uzi icyo ari cyo muri ushobora kubaza agoronome uti ko nabonye indi mbuto nziza, ese twayikoresha? Ukamugisha inama. Ari n'indi mbonye iyi ngiyi. Iyihe? SC 405 ngo yihanganira amapfa. Izo zose uragenda ukabaza agoronome utese muri Huye zirahaba. Impamvu rero yanjye ni iyi. Unkurikire. Ugomba kujya ukoresha aka kantu ku bintu byose bibaza mu buhinzi. Wibaza mu buhinzi. Yakunzwe cyane n'abahinzi. N'abahinzi itanga ibigori binini. Yego. Ni ukuvuga ngo amakuru y'aka kantu murara ikeneye sanuvuga cyane. Ikeneye ifumbire ihagije. Ahanga ikintu kigenza rero. Ikintu kiri kungenza. Pane 5 ifite umusaruro mwiza. Ikura neza mu misozi y'amajyepfo. Iko ikeneye kwitabwaho neza. Yego. Urakoze cyane. Aka kantu rero ndashaka ikingenza murara urikire urebe no muri kamera. Yego. No kujya wereka n'abandi bahinzi uko umufasha myumvire cyane. Uri umufasha myumvire. Ni byiza cyane. Ugomba kwabwira uti ngiye mugomba gukoresha iki? Artificial intelligence. Sibyo? None barangiza ubuzafasha abafasha myumvire. Barangiza bagakoresha iki? Aka kantu batwakabonye ko kitwa ngo iki? Artificial intelligence. Bita chat GPT. Urakabonye? Chat GPT. Aha, nzagaruka rero mubaza umubare w'abahinzi nawe wafashije. Yego. Sibyo? Kuko natangiye igikorwa cyo kwigisha abantu aka kantu. Tujya tugira igihe duhura nzabakangurira kukareba. Sa nuvuga cyane. Tugira igihe duhura nabo. Niduhura nzabakangurira kugira ngo bakarebe bakoresha gakoreshwa. Artificial intelligence mu buhinzi n'ubworozi nabwo bishyiramo, n'ubucuruzi ubishyiramo ko washaka amasoko. Ese nakwamamaza gute? Ibyo byose ugomba kujya ubibigisha. Warangiza noneho bakavuga ati twigishijwe uko bakoresha artificial intelligence. Ariko ibyo byose ni igitekerezo Mr Tech Rwanda yagize kuko ndashaka kumanuka none nanjye ntanga umusanzu wanjye. N'ahantu watubwiye ushaka guhinga urutoki muri ibi bigori. Yego. Ugomba kuza ukabaza ngo nimba ashaka guhinga ibitoki nahinga ibihe bitoki mu majyepfo bishobora kumpa amafaranga n'umusaruro. Yego. Ukakabaza kakagusubiza. Uri kunkurikira? Ni byiza cyane. Ibyo ni byiza. Urumva ko nakakubwiye ubushize
ariko ntiwari wakabajije ntabwo bikeya. nakabajije bike, ntabwo nitayeho kukabaza ibyerekeye ibihingwa, ntabwo nari mbizi, ntabwo rubizi ntabwo nari mbizi. no mu mibereho yawe Eh, ushobora kubaza ngo ko nkeneye ushaka kurya neza. Mbese ikintu wabaza umuntu ubaza chat GPT. chat GPT ibimeze nk'iki, ni nk'umuntu, ni ubwenge buke. Nyine urabaza mu minota mike kagusubiza. Ubuzana amakuru aturuka he? Ntabwo mpazi. Amakuru aturuka aho iyi porogaramu iherereye muri Amerika. Nibyo. Amakuru aturuka muri kuko iyo ubajije ibyakunaniye ubona barakubwira ngo buretse gatoya. Buretse gatoya nagiye nkoresha bakambwira ngo buretse gatoya. Ntumenye buryo bya bintu bise biza. Ni ukuvuga ngo iyi telefone yawe ihita igenda igahamagara muri ubwo bubiko bw'amakuru muri Amerika. Warangiza agahita agaruka muri telefone. Gahita aza muri telefone. Ese amakuru ya WhatsApp abikwa he? WhatsApp byose si kimwe. Yego. Nayo abikwa muri Amerika. Nayo nuko. Na Facebook. Ni ukuvuga ngo ariko aka kantu kari hehe? Gaherereye muri Amerika. Gaherereye muri Amerika. Ako kanya niba ujya kwigisha abantu ugomba kubabwira icyo kintu aho amakuru aba yagira gute aherereye, sibyo? Ariko nanone mukabaza ibintu byose ku buryo dukora ubuhinzi bwa kinyamwuga, sibyo? Icyo ni icyemezo rwose Mr Tech ya Rwanda yafashe. Ugomba kubaza ku buryo nzagaruka umbwira uti ndatanga ubuhamya ka kantu kabyaye umusaruro no mu baturage abo mfashe, tukabahamagara nabo bakaba bagafitemo nkuko wakestaye wakashyize muri telefone, sibyo? Ushobora no kumpamagara nkaza nkabafasha tukakestara tukakabashyira muri telefone zabo nkuko cyagiye twagashyize chat GPT. Kavuga cyane none chat GPT. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nanjye ubwo icyo nzakomeza ngira ikiganiro. Yego. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, ibi nibyo njya mbabwira. Mr Tech Rwanda yiyemeje gukora ubuvugizi cyangwa se gukora ibintu bidasanzwe. Njye nagiye mu buhinzi kuko tuzi ko iki gifu mubona ni cyo kitugize nacyo mu bice bigize umuntu kirakenera cyane. Rero tugomba gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga, apana bwa bwa gakondo. Niyo mpamvu nasuye Murara, nabanje kuri agronome Ferina, ubu ngeze kwa Murara nagashyizemo ubushize, ariko nasanze ataragakoreshe nk'uko nabivugaga. Uyu munsi rero murabona ko Murara noneho arakamenye, amenye ko ari ubwenge buhimbano bita artificial intelligence, kandi nkuko ari umufashamyumvire yanyemere ko agiye gufasha n'abandi baturage bagakoresha artificial intelligence. Iyo twize uyu munsi niyo bita chat GPT. Nukavuga chat GPT. Ndabakunda rero, mujye mukora subscribe, like na share ku buryo ibiganiro byacu bibonwa na benshi. N'iki kiganiro mubona ko kizafasha abantu benshi, aho kugira ngo utunge telefone utuzemo WhatsApp, amamega wajyane na WhatsApp. Urabona ko amamega agiye kujya agende mu byo afite inyigisha gusigiye. Ibyo nibyo byose biba bitugenza. Target yanjye nuko nigisha abantu 1000. Ningera ku 1000 nanjye nzuva ari umukoro nagize gute, uzaba utanze umusaruro uhagije. Nzaba ntanze umusaruro. Kandi mu kiganiro twakoranye wambwiye ko hari abayobozi bagusuye. Yego. Abayobozi bahehe? Vice Mayor yaransuyeho ku karere. Akarere ka Huye. Ndashima Vice Mayor w'akarere ka Huye wasuye Murara. Sinzi nimba ari ikiganiro yabonye, sinzi nimba ari amakuru yabonye, kubera ko Murara ari umufashamyumvire, ariko byanyeretse ko ibikorwa bya Murara biri kuva ku rwego bijya ku rundi. Ngira ngo mperuka ushaka ukora imyunyu, ushaka imashini. Yego. Warayibonye? Ntabwo ndayibona. Ntabwo urayibona. Abantu bareba iki kiganiro, umuntu uzantu hari imashini ishobora gukora imyunyu, gutunganya imyunyu y'inka, agomba kutwandikira kuri nimero yanjye, nabibwira Murara 0788 637 0788 600 373 ku buryo iyo mashini nayibona azatangira gufata ya myunyu yasura, ku buryo imyunyu yatangira noneho kwiha abaturage imyunyu, noneho nawe akaba yafasha akarere ka Huye, cyangwa se yaba ari akarere ka Huye kazi uwo muntu kakaba kamufasha, kuko Murara ni igisubizo. Murara afite ubushake, ikindi afite n'umurava n'umwete. Ndabakunda rero, mukore like, subscribe, share, stay tuned. Ibiganiro byacu nakagaruka.